Evo, meni je preostalo najlakši dio posla, jer posle profesora Jurčića i Milovaja Špike meni je preostalo samo da vas pozdravim i našeg nositelja liste u 4. izbornoj jedinici prijatelja Šimića. Ja veliki pljesak za njega. On će ovdje polagati ispit i mi svi skupa. Ne znam da li znate da je Drugi svjetski rat završen. Znate priča. Ne treba vas uvjeravati, ali ima još oni koji ne znaju. I to ne mali broj u Hrvatskoj. Završio je Drugi svjetski rat. Ne znam da li znate, ali završio je Domovinski rat. 2005. Završio je Hrvatskom pomirbom. Pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika. To je točno. I to treba reći. Pobjedili smo u Drugom svjetskom ratu, pobjedili smo u Domovinskom ratu, jer sad trebamo pobijediti u Domovinskom miru. O Domovinskom miru treba da palice onima koji nešto znaju delati, koji nešto znaju raditi. Imali smo predstavljanje programa u Kninu prije 5 dana. Još je više žeglo sunce, jer u Kninu je kao u Mostaru ili na Hvaru, vruće jer je kotlina. Ali ne bojimo se mi sunca. Plus toga imate danas i navečer. Ako imate šta pametnije, nemojte gledati sučeljavanje. Bolje prebacite na, kak se zove? Rio. A zašto? Jer nećete imati šta vidjeti. Nema se što sučeljava kao isto. Da ne znam da li znate da je u zadnjih 26 godina, u zadnjoj 21 godini, računajmo od završetka Domovinskog rata, promijenjeno 6 vlada u Hrvatskoj. 4 HDZ-ove i 2 SDP-ove. Oni su napravili HDZ 4 kuće, SDP 2. Te kuće su danas urušene, polusrušene ili srušene. I nema niko unutra. Opustošene. To je Hrvatska. I oni žele sada ponovo graditi kuću Hrvatsku koju su srušili 4 puta, odnosno 2 puta. I ako građani ove zemlje na to pristanu, onda su mazohisti. Ja ne mogu to drugačije prevesti. Kako dati nekome da vam radi kuću građanskom poduzetniku koji je 4 kuće napravio i sad 4 pale? Ili 2 napravio, 2 pale. Prema tome, vrate, dite materi. Dajte povjerenje onim ljudima i širite tu ideju. Dajte povjerenje ljudima koji su nešto u životu napravili. Afirmirajmo znanje, rad, obitelj, demografsku obnovu, solidarnost, zajedništvo, odgovornost i odlučnost. I večeras kad budete gledali jednog dokazano nesposobno, a drugog nedokazano sposobno, nakon 3 minute nećete imati šta slušati. Jer se nema šta sučeljavati, oni su ko sijamski blizanci. Oni su dobri službenici iz Ministarstva vanjskih poslova. Jedan koji je u Brislu, glavo na fizički ovdje na izletu, i drugi koji je se dokazao u 4 godine povijesti najnesposobnije vlade da je nesposobna. I nemojte se da zavesti. Neka naši ljudi, građani Republike Hrvatske, hrvatski ljudi, glasaju za sebe najprije, za bolje sutra, za ljude koji su se dokazali, koji mogu nešto napraviti. I zašto sam se kandidirao s ovim ljudima i zašto sam tražio potporu mojih stranačkih koalicijskih partnera i građana Republike Hrvatske. Iz jednog jednostavnog razloga. Što sam sve ispite u Zagrebu položio sa 5. I to 5 puta. Znači ja sam sve ispite položio u Zagrebu. I želio bi s ovim ljudima ovdje položiti ovdje profesor Jurčić, koji je ispit sa 5. i u Hrvatskoj. Imam dovoljno iskustva, dovoljno energije, dovoljno vizije, dovoljno odgovornosti i dovoljno odlučnosti da to napravim. I dovoljno širine. Preskačući ideološke rove, okupljajući oko nas sve one koji žele pomoći ovim ljudima i ovom narodu, da budemo zajedno. Kao što smo pobjedili pomirbom u Domovinskom ratu, ovdje ćemo pobijediti u Domovinskom miru zajedništvo. Svi oni koji znaju raditi i koji hoće raditi. I zato vas pozivam da idemo delati. A mojim prijateljima ovdje, Romima u Pitomači, poručite, nisam bio, ali ću doći u predzborno vrijeme, jer znam da u Pitomači ima dosta naših građana, Roma, su građana vaših, da ću doći potkovati konja.
Oni imaju konje, a ja znam potkovati konje. Ja znam potkovati konje, ja sam 7 godina, 62. godine ja šio konja kod mog djeda koji imao gumena kola i 2 kuge. To je bio kao Genscher Mercedes danas. Prema tome, ništa mi nije strano, ni ništa mi nije nepoznato. Znači, pred novinarima i medijima obećajem da prije nego završe ova kampanja, a kampanja je za mene 365 dana, 16 sati u godini, za mene nema ove kampanje, nego samo radna kampanja i bitka za bolju svakodnevnicu. Evo, medije ću pozvati da će gazda će imati povjerenja u mene, da ću potkovati nepotkovano konja ovdje od prvog koji mi se javi. Da pokažem da sam i to radio, nije mi ni to strano. I znam uzeti turpiju, izradati žabicu, čavel po 45 stupnjeva, da živac ne dodirne, sve znam. Nisam to dugo radio, ali bit ću nježan. Biću nježan. I pozivam moje protukandidate da oni probaju potkovati konja. Ne bi konj bi lupio nogu, to ću reći, jer oni su konja vidjeli samo na televiziji. Molim vas, hoću reći da vas razumijem, da sam dijete iz istog ambijenta, kao što reče Milović Špika, kaže da je povozili traktor. Ne, ja sam jašio i zapregu, i kola, i traktor. I ništa mi nije strano. I zato vas pozivam da odite danas, širite, što kažu ljudi, Božju viru, Bog mi neće za oprostiti. Što gmiže, vozite na tačkama, u kariolama, u traktorima. John Deere sam sad tu sreo jedan. Meni dođe traktor 100.000 eura, znači da ljudi žive, rade, da ovaj kraj prosperira, ali mora prosperirati još više. Sve što gmiže, pozovite na izbore. I neka između dokazanog nesposobnog i nedokazanog sposobnog biraju budućeg premijera koalicije za premijera Milana Bandića. I ove vrijedne ljude, moje buduće suradnike.